Wey'ngane zakwethu ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba laphana luthinta imicimbi-ke laphana wey'ngane zakwethu kade ukhona ngempela sonto laphana wey'ngane zakwethu. Ukhuzani usechaze isizathu laphana esidale ukuthi udlubheka agcina angaphefomanga laphana wey'ngane zakwethu. Ubongile-ke laphana wey'ngane zakwethu, wabonga inkomo owamupha yona laphana wey'ngane zakwethu. Wayesesho ukuthi laphana udlubheka waxinwa ukugula wagcina angaphefomanga-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ubesebonga-ke laphana wey'ngane zakwethu, washo ukuthi umcimbi uzohlezi ukhona iminyaka yonke. Ngiyacela uma umusha wenze okulungile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Cenza subscribe, ugcwalise bell ukuze uthola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha.